Insan Roda, manulagan nga daw ti Orion. Reunion tayo manan nga kakaadalan iti high school. Panagunam, dumaray nga ta ni Jackson. Danda ni 20 atawanan, asaan tayo anakita. Isumit din ako na group chat tayo. Hindi napalpalabas a reunion tayo. Sakbay ti pandemya, kahit saan latamat nga imay. Huwag nga rod, Insan Cesar. Ay, naimbag pa day dyan, nakaturpos iti kolehiyo. Kahit damag ko ana i-promote ang manager iti dakil a kumpanya di Manila. Agis eskwela kano di anak na iti may nga prestihiyoso nga eskwelaan. Kanayon ko nga makita ti post na iti social media. Isoda sa nga pamilya. Huwag nga rod, baknangan di gayam tayo. Si kamo ti kabaknangan a batch me dito lugar tayo insan. Ay nano awan ka. Ang mga di mi matulungan nga agadal lagi ti kakaanakan mi. Naimbag tada ka apagut-utangan mi. Ay na, basta da awan problema. Aywan, kumusta nga tamot ng tibiyag ni Jackson? Iso idi ti kalaingan a classmate tayo. Iso pa'y ti katairan kadagiti lalaki a kaeskwelaan tayo. Nagpursigian nag-eskwela. Gaputa arapaap na ti agnaid ijay syudad. Nangato ti arapaap na para itinaganak na. Huwag nga rod. Mala, mangrikap takit din dito yung pwestong. Tapno makaawid kan, insan. Hala nga rod. Oray si kamit masapa ka nga gawin, tagi na naka. Tapno na pintas ka itong reunion tayo. Barang makaumay mat jay crush mo, edi high school tayo. Ay! Ay na, agtal na ka man dita, insan. Tila malawlawat mo man. Mariel, honey, talaga ka di asaan kayo sumurot nga agawin di dya probinsya? Nasuro ka na may sa dekada di tayo nagaw-awid Han, amumat nga dadarayak nga event iti daytang aldaw. At da pa meeting na iti investors iti nag-investan tayo nga kumpanya. Pambarantay ko maapasyaran datatang kananang. Ay na, awawagan tayo matita no kasi nga da oras tayo. Adupay ti aldaw pa nagpasyar tayo ijay. Kan amumatan, umadanin di pa nagpasyar tayo ija Hong Kong. Ado tinaskan nga isaganak. Dahil tapay ti pampanunutek. Apay, saan ama itantan dahil pa nagpasyar tayo? Ado ti paggastusan tayo ita. Han, final day jayan. Amin nagagayim ko kandag iti pamilya na nag-confirm dan para iti final schedule tayo. Alangarat, gundawayak dahil tayo along holidays. Tapno mapasyar ko dananang kentatang. Umatindarak pa iti reunion mi. Ay, naragsak kami. Tanakatindar ka iti reunion tayo, Jackson. Kumusta ti taga-syudad agayam mi? Nasayat met. Da kayo nga kumusta kayo mo dito Teka sulat ta. Baklalat ta. Naibaglakit din. Tada na insan Roda. Iso, ti kanayon mi apagut-utangan si ka. Kasta ka di? Kat, kumusta mo to ni Roda? Makita mo dito grocery ken restaurant ang nagabay. Malaksin ang negosyante. Ay na, ada pa'y daduma ang negosyo na. Ada pala isdaan. Kukuha na daki jay. Isupay ati supplier iti frozen food iti kabangi bangaili. Kento'y venue. Isu ti akin kukuha iti dayto'y apasdat. Intuloy na ti sigod ang negosyo dagiti dadakkel na ket naparangay na. Talaga nagagat ni Roda. Hindi pa lang namin agkakaadalan tayo kan negosyanten. Ay, wala nga Rod. Hello, kumusta, Jackson? Uy, kastila ta. Awan nagbaliwan na. Di mo inkuyog ti asawam. Ay na, single pa dayta. Ay, sorry Ay, pasensya kan Roda. Kunak no, adan pamilyam. Ay na, awan tinailaw ang gayam. Excuse me. Song batak biti awag ko, ha? Ay, talagang umar-aruyo. Ti kinataer ti gayem tayo ang manager. Anya insan. Nagbanglo agat syudad. Nasingpit lat na, kan napakumbaba ni Jackson. Saan ang nagbalim, insan? Anyat kat mo saman. Iskam dyan nag-investan yung agagayam? Uwan, Han. Awanan di kwarta tayo.
I'm sorry. Kung acknowledge it, dahil kumpanya, Mariel. Nag-close ang opisina dahan. Kat atapan da nakarwaran dito Pinas di chairman. Kat nagiti officer si tinay dyan kumpanya. Hindi pa lang amin abin nalagan ka. Ngam impilit mo ti kahit mo. Anya nga itan. Kasano tayo ang makabawi iti intaray da kwarta. Sa painlon ko dahil kwarta, Mariela. Amom dahi ta. Agsya tayo pa ya. Ay, di ka muna, Jackson! Huston! Wan nagpaiso. Di mo sobraan ti uminom, Jackson. O insan, agawit na yun. Kaitulog tayo ni Jackson, idibalay ni nanang na. Bayandak lang. May liwak mo't kita kayo. Iso nga ipapas ko man ti agliw-liwan ito. Sige nga Roan. Nga may tulog na kayo itong madamdama. Tama nga no, agdandana ganinanang mo, ha? Sige, dakay ti maka mo. Amoyo, umapalak ka da kayo. Nagronakan ka, Roda. Awan ti rumbang nga apalam kada kami. Napintas ti biyag mo. Manager ka iti dakkel a kumpanya. Naragpat mo ti arapaap mo iti biyag. Ay, nagpaiso timbaga ni Roda. Proud kami kan ka. Tasi ka lang, tinakatorpos iti kolehyo, iti batch tayo. Wan nga, dumalata ti biyag dito probinsya. Kumpara iti syudad. Bumangon ka ditan, anak ko. Agar mo sartayawn. Kan imawag ti asawa mitay. Di mo ka nusungsungsbatan ti awag na kan ka. Iso nga imbaga anak aturog ka pailaan. Sige na nang. Awagak inton madamdama ti asawak. Hello, Han. Kaano kang agawid? Agbakasyon na pwede ti probinsya, Mariel. Wan gayam. Into next week. Mapana nag-training ija Europe ti anak ta. Kasapulan na ti kwarta para iti training na. Nailumlum tayong iti utang. Gapo iti dayta nga investment. Iskam mat gayam. Pangalat itan ti usaran ti anak ta nga ag-training. Mapantisweldo iti loan ko. Tulungan na kagdiskitar, Jackson. Ay, nakapasyar ka mo diti pwesto, Jackson. Dakla talagang tinagbaliwan ti lugar tayo Ado ti baro na ipatakdar apasdag iti aglawlaw. Danta ni mayaw awanak pa yan. Wala, Jackson. Umas asinso nga minin ti lugar tayo. Hello? Ada ka magayam dito palengke, Jackson. Wen Roda. Umayak man mat agpasyar dito palengke. Ay, katuan Ay, panawan ka man pa Tada i-deliver ko iti kabang-ibang nga ili. Mabalin ti sumurot kan ka? Kaya't kumati makapasyar iti dadu mga ili. Urag balinak helper mo itang aldaw. Ha? Mabalin man. O sige, intang arudan, Jackson. Saan lata nagbali ti panakilangan ni Roda ng niyak? Amok asyak pa ilang ti ultimate crush na. Tanag ko na. Dahito yung ti solusyon iti parikot ko may papan iti kwarta. Saan? Diyak kaya tagundawayan ni Roda. Jackson, malagip mo pa'y kadi-idi-ubing tayo. Day taakarayan ti paglalangoyan tayo. Uwan nga Roda. Roda. Mabalin ka di nga isardeng mo pala tilugan ti taigid. Okay. Sikat ti matungpal, Jackson. Nagunagtisan na ay mo, Jackson. Amom, manipod idireyon yun tayo. Nadlaw ko ano nagtipang panunutam. Ada ka di parikot mo? Kababahin nga, klunan. Ngem, dakil a problema ti sangsangwak ita. Ada ka di maitulong ko. Ibagam, barang makatulungan. Agyaman ak, Roda. Agam kabalak na ito'y. Sige, ituloy tantiag biyahe. Awanan nyaman na da ito'y. Di nakpakadanagan. Madamag ko man, Roda. Apay nga aging gaita, ket awan pa'y lati asawam. Ha? Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Tiagbalin a single iti tong palbiag ko. Adong mo tinagaram kan ka iti high school tayo, Wan, ngam awan na gusto kadakwata. Jackson,
Aglunakan ka. Si ka lang ang tinagbalin nga espesyal a lalaki iti biyag ko. Roda, no daman nagbasulakan ka iti kalabas. Alak na ito agundaway nga kidaw ka nagpakawan. Pakawanan na kuma. Saan ang nailimad kan ka? Asi ka ti ultimate crush ko iti high school tayo. Inuray ka pa'y nga rod nga agsubli dito'y probinsya tayo. Nagsubli ka nga paiso. Ngam adan asawam. Ngam awan nagbasulang kanya. Taawan mo ti relasyon ta. Amok ang nasingad la agayam tirik ng para kanya. Di pangibilbilangam kanya. Kat makunak a closure para kanyak daytoyan iti marikriknakan ka. Kat amok ang naragsak ka iti sidong ti asawam. Awan perpekto a pamilya. Kasama ti relasyon. Angam, ada-kada tayo amang pili. No anya ti rumbang a para iti biyag kan pamilya tayo. Ubing ka pa man. Kaya ti daw-dawat ko iti Diyos, ang masarakam to kumati lalaki a para kan ka. Agyamanak, Jackson, my friend. Nagbayag meten, ti pa nagsubli daroda kan Jackson. Ay, ag internet ak mampay. Agbuya ak iti news dito social media. Ay, ano ites? Anya dito ay video? Ay, agore kata ipus ko pa'y. Basag pa'y man, ti caption na. Ado a biktima ti investment scam. Nangipila iti reklamo. My gosh! Ladawan ti asawa ni Jackson tayo ito'y may isa kadag iti agreklamo. Ala! Anya ti kahit asawan da ito'y? Jackson, iba ka man tagpaiso kanyak. Apay singid ka unay ka ni insan ko aroda. Adda ka di ka sa gandat mo iti kasinsin ko, ha? Anya ti kahit mo asawan. Di ka maawatan ha. Nagawid na, ta umayak ag bakasyon. Umayak ag relax. Ngamin, kaslasaan ako na komportable di syudad. Imayak dito hitap no maliwliwak. Ken umili mo ten kada kayo agagayam ko. Ken kadagiti dadakkel ko. Apay, ada ka di problema, instances. Kita am da ito'y nag-viral iti social media. Naiskam ti asawam iti investment company. Ket may isa kadag iti nagreklamo. Pangasin na. Di nakamluklukwen. Nang rona ka ni Roda. Sana gaputaan mo man napatag ka unay kan kuana. Ket gundawaya meten. Amok. Kaya't mo akwartaan ti kasinsin ko. Ne, sana po doon ta. Pudno nga da problema mi iti asawak may papan iti kwarta. Ngem awan ti madiagandat ko iti kasinsin mo. Nasaysaya at siguro no adaywa mo ti kasinsin ko, Jackson. Instances, anya ka di. Relax. Di mo kumakad niyan ni Jackson. Hay. Sige. Agawid akon, tayo nakagsaganan. Agsubli ako ni syudad. Insan, dakkel tinais ka makwarta kada kwada. Kaya't nasa wen, nagawid tapno agbirong iti solusyon ti problema na. Nagloan da iti bangko tapno ag-invest. Ang iskam gayam. Isungay na sitgam na ka. Tapno bumulot iti kwarta. Uy, kitaan. Ang mga nusikama ti maluko. Ses, apay akas tamot ten ti bagbagam. Nagdakas ti pagkitkitaam kay ni Jackson. Bimulog ka di ti kwarta. Ibagam ti agpaiso. Pananggundaway day jay. Amo na ngamin asaan ka makapaggadgad kan kwana. Insan, maasyan ka mat ijay tao Adda lang arudan pagdaldalanan na. Pagpanunutan pa'y laong itidakas. No bumulod kanya, si pupuso ak at tumulong. Manipod idi, amin kayo akakasinsin ko. Kakabagyak, kan taong agkasapulan ititulong. Tultulungak. Awan matdakas na no bilang agkid daw ni Jackson ititulong kanyak. Aggagayim tayo, isong agtitinulong tayo. Kunang matlan asino, hanapan ni Jay Syudad. Anakalapas iti panagadal na, kat nagbalin pa'y a manager. Hanggang nagawid mo't lagan iti probinsya nga kid daw ititulong. Insan, saan kumamot akas dati pa nagsasaom?
Tatibiyag, adala tatima ko na nga ups and downs. Imbes nga imamag tayo tipada tayo at tao, tulungan tayo kit di ida. Amin tayo, addalat ta pa kaitublakan tayo. Kat agyaman tayo kadagitiman na kaawat at tao, asidadaan at tumulong kada tayo. Iti tiyempo tirigat tayo. Kasmat kan ka insan. Saan apa nangiboy-boy? Ngam maibagakla ang daytoy, tapno maamiris mo dagiti ibagbagam. Ha? No ar-arigan, aging gaita, nakadependar kayo payla ang kanyak. Nung adda ka dinangag mo, anay sawang ko kan ka amadi? Awan mat, saan ka di? Ako nga, insan. Di adal man wano saan. Agpapadalat taas ang bayan iti panubok. Awan pilpilyan ti panubok. Nga oray anya pa'y ti estado tayo iti biyag. Iso asaan tayo kumaakad ngan ti pada tayo at tao. Kandi ka madanagan insan. Taawan apulos ti dinawat ni Jackson at tulong kanya. Nasingpat, nagagat, kan addaan iti prinsipyo ni Jackson. Iso nga amok, malasatan na ti anyaman a problema na. Sorry, Han. Dakkel nga adal kanyak daytoy. Ala, Huston. Ada ka asi ti Apo. Di na tayo baybayan. Itilat ta na lakang institusyon ti pagtrainingan ti anak ta. Uwan, Han. Saan tayo na sumurot ka dagiti gagayem kong agpasyar iti Hong Kong. Kat di kag danag. Agtrabaho akmat. Tapno da may tulong ko kan ka. Agyaman ak taman nakawat kang asawa. Napatag kayo ang pamilya at itibiyag ko. Agtitinulong tayo. Kat patsyek ang makalungaw tayong tumatlaan. Agyaman ako na iti Diyos. Kasi katintad na nga asawa kan. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, iti panang-organize mo iti daytoy a reunion tayo, Gayem Jackson. Awalan yaman na. Kwa, pakawanin na kadagiti na isawang ko, iti naudi a panagawid mo, Sorry, pinagpanunutan ka iti dakas iti. Awanan yaman na. Lipatan mo da jay. Amok a panangyali ka kamlaan kininsan mo aro daday jay. Iso nagisawang katikas jay. Kablawan ka kit di Tadamutan bukod mo negosyo. Ay nagyaman na ka. Ingka gumakmot at nagpursigi ang nagtrabaho. Tani, mababainak kaya iti insan ko. Iso ti ka na yun na pagkamangak no kasya magipitak. Ay kat napintas adamag dayta Kablaawan da ka mo, Jackson. Ngamin, pimintasan ti biyagyo. Nasi unay ti Diyos, Roda. Amok nga iso tinangigigiyakan na kami. Iso nga inot anakabangon kami. Ay nawin nga ron Kinundayam. Ada good news ni insan kada tayo. Kat apag isula unay ti panagawid mo, Jackson. Ha? Anya day ta good news? Tangay rinugyamon nga imbagases. Ituloy mo na. Ay, kamao dyanan na. Ay na, makiasawa ni insan ko, Roda. Ha? Ay, wow! Congrats, friend! Agyaman na, friend. Inton umay alawasan ti kasarmi. Kat sapay ko mata saan kayo pa'y nga agsubli ijay syudad. Wen, nakalong vacation kami ita. Iso, sigurado makadaray kami. Ayos nga, Rod. Auntie Sally, panag-enrollan inton umay alawas. Ay na, di ka nag-eskwela, Ella. Awan kwarta. Ha? Aga-abroad ka langan. Oray ta 22 mo titawan mo. Mabalin mo taga-abroad. Awan mat kwarta apag-abroad ko, auntie. Ay, may remedyo ti kwarta. Umutang akit ti pag-abroad mo. Basta bayadam to, intun maka-abroad ka. Inakumutang itibak na nga kalugaran tayaw. Nasingpo na jay. Sigurado pautangan nak. Ha? Aga-abroad ka kitin. Ag-eskwela kanto intun makaurnong ka, Ella. Pangaramata may ti utangam a kwarta, Sally. Kwa, pag-abroad ko man ni Ella ka anak manang Rosa.
No kasta. Agabrod ni Ella. Wen tapno makatulong mat kada kami. Tani, no saan nagapukan niya ka nangampun kan kuana. Amangan no natiltil dayjay. Amangan no malnoris pa lang aging gaita. Ha? Ay, induldulin ko dagitay supot ti ginat gatas na idubeng. Taupatlat taon na idi nampun ko. Kumusta kaya man dagiti dadakkel na, Sally? Ay, kasjay lata nabisyo da, ngagpadpada. Manipod nagsinada, addan sa balya pamilyada. Nakakaasingaro dagiti dadumang anak da. Nasapada na kaya sasawa. Kastaya. Ay nawun. Iso nga agyaman ni Ella at ay nalaki ti puder mi kadagiti anak ko. Iso dakkel mo't ati utang nanay imbaga nakam kanyak nga ikit na. Kat, apay, awanan plano mamakiasawa manan. Balo ka matan. Ay, jak may baga manang. Ang amuray sa anon. Ang amnadan to pa'y dumatangak. Mayatlat tamad Hello, auntie. Kumusta kayon? Kastoy agurura iti ipawid mo aswildom. Inton bigat pa iti sweldo, auntie. Nay, ipawid mo adagos ata, nay. Jak pa'y nabayada namin nga utang ko ditoy. Ha? Kunak man nun nabayadan yun, auntie. Tadiretso mo ti panagpaw-paw it ko iti kwarta. Ay na, kanagadumat ti pagastusan dito'y balay, Ella. Gumatang kami matitikanan, me. Kanda duma pa masapsapul, me. Auntie, Nay, saan ko magagsasakit tinaka mo ata, nay? No sana ka po kanyak. Awan ka dita abroad, ita. ha? Iso nga ganano sa kawan. Dahil doon makabayad tayo iti utang. Isa runuta patarimaan to'y balay tayo. Ha? Huwag ka na kan. Gastusam to'y balay, tabalay mo to na ito yun. Ha? Saan ko laabalay, auntie? Balay tayo amin, Basta balay mo to, Ella. Balay mo! Ha? Anya, agbakasyon ka kunam. Wen, auntie Sally, padaanan nyo ti isasangpot ko. Sige nga raw, tasabtan kan to airport, Mangarkilaak iti van apang sabat ko kan ka. Uray sa anin, auntie. Tamabanog kayo lang agbiyahe. Agbasak to lang nga. Isaan masapul nga damang sabat kan ka. At dapay magtaimpaw it mo aswildom. Isun ati pangarkilak iti van. O sige nga rod, auntie. Da kayo ti makaamo. Sige nga rodan, tani rabiin. Maturog kay matan, Bye. Ay, talaga nakasingsingpot ni Auntie Sally. Manipod na gabruda. Saanan akas idi ang naka-istrikto kanya. Ngam ita, siming putan. Hustumot kit di nang rona kit agawid akon. Agdeden na kami manan kadagiti kakasinsin ko. Ay, nakana kanela, kailiw na kan. Oray siyak, auntie, kailiw kayo mutan. Ay na, talaga gayam anapintas to'y pinatakdiri yung abalay, auntie. Wen balay mo dayto yun. Dayto yun ti buong ati ado nagbamban no kami dya abroad. Pinatarimaan kon ti balay. Iso di makilan na yun. Balay tayo amin, auntie. Ay na, nagpintas tinamayan nyo, Wala, tapno makita mo ti bunga ti nagbamban no kam. Saanan at agpitagpit ti sisim ti diding tayaw. Napintasan ti balay tayo kanakan. Wen, auntie, balay tayo. Balay mo gayam. Balay mo. Pasalubong ko nga'y manang Ella. Ay, katuan, talagang adda para kan ka, Violi. Oh, atoy, sapatos kan badbado. Amok ngamin akakasta akawas di paborito nga isusuot. Saan ka di? Ala, nagpintas! Thank you, manang, ha? Ay, nakasingsingpot ka talaga.
Awan anyaman na. Oh, napanan ni Manong mo arod. Tsaka mo napansiguro iti balay ti GF na. Ah, nukas na? Adan nobya ni Rod? Uwan manang, namin adun ngayon sangput na dito balay. Katsi ka nga, Violi. Adda ka di mat ng nobyo? Umadanin manang. Taplano kun nga aklunan dagdat-daton kanyak. Tagayatak matan kan kwa na. Ha? Talaga? Sa bagay, 25 mo matan, saan ka di? Kalalaingan na apan nakiasawa day taatawan. Ala, asawa adagusan. Saan pa'y mata? Umuna ka pa makiasawa, santo siya? Depende, no adda mailawan nga garam kanyak, Violi. Imposible ang awan. Kat nakapimpintas ka mat. Napimpintas ka nga ron ngam siya. Agpadata na pintas, Violi. Masapaak amang lukat dito istor ni auntie. Tapno matulungak matiikit ko nga aglako. Nay, nasapa ka mga bimangon, Ella. Un auntie, iturog yung kumapay ta siya kun ti agluto ken manglukat dito istor. Masapak mitlarumwar. At datin dara ka kasar. Kasar ni kumparik nga Armando. Ha? Nagubing di asawaan na. Agtawon lay ti 21. Idinto ta 55 ni pare Armando. Ah? Ni, kasta ya. Ay, katswerte na no kasta, auntie. Huwag nga rod Sige, tayo sagana kong tarwatag. Maturong ni Levi dito'y balay, manangela. Akaida kami iti silid ko. Rod, sigod ka din nga aramidan nyo ti kasta? Basta agkaida kayo latan no kay kayat nyo? Saan na kayo nga ungtan ni Auntie Sally? Saan, manang? Nairwa mo ni nanang iti makitkita na kada kami. Kat, kasanon no agsikog tinobiyam kasinsin. Di na saya, tadan ton anak mi. Ah? Apay, awan ka di plano yung agkalaysa? Awan pa urnong ko, manang. Tawan permanente at trabaho. Pa extra lang ti mas ka katrabaho. Liklikan pa'y lang nga rod ti mangisang pat iti GF mo dito balay, Rod. Tamangan no agsikog. Kat ni, awan pa'y matlagayam ti urnong mo ading ko. Sige nga, manang. Amangan mo damat urnong mo. Ah? Ay, awan aading ko. Taimpaw-paw ko amin ti sweldok idi kininanang yo. Pinagpatarimaan na dito'y balay tayo. Kas makita mat, di makkel ti balay tayo, Rod. Ay-ayatan ka, Ella. Ha? Uy, Benji ha? Di nakpaglulukwan. Amok atis-tistingan naklang. Anya paglulukuan. Saan? Seryoso ak iti bagbagak. Nagpintas ka ngamin. Ken madlaw na kasingsingpat ka. Nagagat ka pa eh. Ala, pumanaw kan. Tanagatang mumatan tigat-gatangam. Pangaasim, Benji. Amok apag tri-tripan naklaang. Kasano ti aramidet? Tapno mamati ka kanya, Ella. Itala may turod ko ti agpudnukin ka. Engem kinapudno na. Nabayagan na crush ka. Pudno aya dya imbaga ni Violi kanya Ella. Agayan ayat kayon ka ni Benjay. Kwa, nanti. Medyo nabayag matpasitan ang nagdaton kanyak. Iso nga inaklon kon. Tagayatak matan kan kwa na. Jaklag tagtagaray. Ngampalpaliwan ka Ella. Ha? Anyat kaya Josawan, auntie? Apay akaslawan mo ti planong agsubli abroad. Ha? Kwa. Kuna ngamin ni Benji nga uray jak kanon agsubli ijay abroad. Tadi na kayat apumanawa. Apay ngay. Kasano makaurnong ka no di ka agsubli abroad? Kwa, auntie. Kinapudno na. Plano minti agsimpakin ni Benji. Anya? Apay, masikog kan? Ha? Ni, saan, auntie? Awan pa'y mo't napasamak itinagbaetan mi kini Benji. Maglagayam! Nga mapay nga ron agpakasar kan ngay. Agabroad ka pa'y. Sayang ti kinaubing mo.
Gundawayam ti kinapigsam ng trabaho. Tapno makaurnong ka manan. Agpanunod ka mamatela. Saanan, di ka nagabrodela. Agkasartakit din. Saanan na masapul amanggad ka iti adayo. Tadamat pagsapulak. Umdas mo't siguro apagbiag tati matmatgadak. Kas company driver. Tamalaksid iti na ita. Makipaspasadak pa iti rabi iti taksi iti kasinsin ko. Kasla mabainak kini Auntie, Benji. Pagbainam ko ma, kat balay mo ma, ti pagnanaadan nyo, sana ya. Nagrigrigatam day jay. Wan, ngam adalat na pa nagbain ko. Basta, no talaga lang ay ayatinak. Di nakngarod panawan, Ella. Pangasim. Anya? Iti basit la restaurant ti pakaselebraran ti kasaryaw? Manmanon to lang arot ti maawis ano kasta? Wan, Auntie, tapno saan unay anagastos. Mapili la ang dagiti dumaray. Ay, imot kayo magayam ka ni Benji. Ha? Kundi kasar kayo nga mapili magayam ti imbitaran yaw. Madi ati kasta. Auntie, Apay nga kasta kayaw. Agbalbalin kayo nga imot iti kasta nga ramid yaw. saan, Auntie? Kaya't mila ti makainot kini Benji. Tamaasyanak ko na. No kumata nag-abroad ka manan, di nakaurnong ka pa'y. Nga man yang araw no talaga makas, asawa kan. Awan maramida ka. May baga na tikas jay. Idinto talaga iti duwang anak na. Awan pa'y uray may sakadakuadaan ng selebrar iti kasarda. Di mo't insang putdan na iti asawa da iti balayo? Wan, Benji. Dahit naman ti dilawak ni Auntie Sally. Makita na ta. Ngamdag iti anak na. Di na ida makita. Ala, bayaman. Di mon pa kariribukan ni Antim. Kanya ngay ngarod. Talaga siguro akas diyati ugali na. Inton bigatan ti kasarta, Benji. Uwan ngarod. Kitagyaman nak ha? Takinayat nak. May sala ti rason iti dayt na. Gaputa ay ayatan ka, Benji. Auntie, tangay nalpasan ti kasarmi kini Benji. Kidawag ko maadito'y matan balay ti pagnaadan mi. Tapno saan kami nga agabang. Ay, overloaded tayo dito balay, Ella. Nuyawid mo matanda asawam dito, oy. Ha? Pasensya ka na. Saan na pa nag-emote? Nga mado tayo una yun. Amumata dito yung ti pagnanaan dagiti asawa, dagiti kakasinsin mo. Kasanaw maganak kayaw. Dan nga umado tayo. Ha? Auntie, adamit silad ko apag naadan mi kini Benji. Uray lumasin kami ton iti kusina mi, Auntie. Ay, sorry talaga, Ella. Ngamjak kayat. Pasensya kan. Nakiasawa ka mo ton. At dan bukod mo pamilya. Iso lumasin ka na iti pagnadam. Auntie, adamot siguro ti karbangak iti dayto abalay. Tasyak ko Tinagtupay kat. Agiboy-boy kan, Ella. Ang mala, mawatan ka. Ang sure. Dakkel nga agpaiso tulong mo iti dayto abalay. Ngam siyak da kinagan. Iso siyak nga rod tadaan karbangan iti dayto pagtangan. Ha? Ngam, kasanon tinagasgastos ko, Auntie. Awan ka din ti karbangak dito eh. Awan kasuratan na nagpinirmaan ta. Asi ka tinaggastos para iti pan nakatarimaan na. Iso ano planong ti mangidarom kanyak, awan mo ti bidensyam. Anya nga iti maramidam. Anya. Sa dino ngay itan ti pagnaadan ta, Benji. Hala, Houston. Di ka nagsangit bakit? Di mon panunutan ti imbaga ni Auntie Sally. Tapos saan nga agsakit ti barokong mo. Makipagnagtapay lang iti basit abalay mi. Tagurnong tanto iti pagbalay ta. Nagsakit ti panagsasaon ni Auntie kanyak. Linipat nan anaming pinsan tinararamidak iti kalabas. Apay akas jay. Kaslawanin apulos ti patag ko kini Auntie. Tamaaramid na pa yan ti mang papanaw kanya. Ala, Houston. Adaasi ti Diyos. Patsak adi na tabaybayan. Talaglagi pam. Adag iti tao ama idadanas. Wala matagtagi basit. Isuda ti bendisyonan ni Apo Diyos.
Agkararag takit ti. Takid dawon ta titulong ti na Marso kadata. Nanang, kwartayo man. Awan man ang gatas ni baby. Ibagam namin iti asawam tagtrabaho. Nabayag kayo ngagdendin na. Nga maging kayo ta istambay pailaan. Awan mo't master ka na trabaho, nanang. At niya nga awan. Nagadaw ti mga ayab kwa na amapan maki-construction. Ngam di na mga amin kaya. Nalaka ngamin amabannog nila kay ko, nanang. Dinto pa'y mabannog aputot. Agsasaruno dagiti putot na ngam di magreklamaw. Alaki din, ikanda ko iti kwarta. Di kayon sumanao. Ay, da kayo latan ti papapanan ti birok ti store ko. Maluglugi pa yun. Tapat ti Jacobsat mo, syakmat amin ti pagdawatan da. Agan-anad ka ijay abroad, ha? Kanang singsingpot ka ijay, Benji. Wen, bakit? Urasi ka, ha? Agan-anad ka matapanawak, wen. Kastamot ang tisikog mo. No sa anak la ko maamasikog. Ag-abroad akmatan. Di kan tumutla palubusan. Bayam asyak ti agtrabaho para iti pagbiagta. Agurnong ta. Para iti masakbayan ti buklen ta a pamilya. Akim balay ngay iti may patpatakder iti abay ti balay yo kanakan. Da kami iti asawak, anti. Ngam paabangan mi dayta. Pagbalinin ming apartment. Anya? Ay, nagpintasan na talaga ti biyag mo kaanakan. Diyak laing pagarup akas to iti pagpungpalam. Ha? Kandamag kong adapay balay anagatang yu iti bangir a barangay. Ay, wananti. Papaabangan mi matlaan dayjay. Ay, imbag ka pay. Napintasan ti biyag mo. Ang dagiti kakasinsin mo. Awampay umno, anak ya sasawaan damot. Pasig da amin na sadot. Ha? Sadot da lang arudan, agsasaruno pay la dagiti anak da. Ay, kinapuno na marigrigatan ako namang supsuporta kadakwada. Siya kami, di bang ipapay, iti kasapulan da. Apay ngay, anti. Bagaan nyo ngamin ida, Narigat mo't no nakadependar dalatan kada kayo. Apa, andak mo't nga rin no bagbaga akid Iso nga gululi makaklatan na, Ella. Anya? Pagawanan ako makaanakan. Nagbalinak nga agum kan ka iti kalabas. Inagumak di balaya pinatarimaan mo. Ala, baybay anyon dayta, anti. Nasaya at kit di. Tapno adda pag naadan nyo kadagiti kakasinsin ko. Ang nakasaldan di balay, Ella. Anya? Kat papapanawan na kami. Iso nga agparparikuta kita iti kwarta. Agpautang ka man kiti ka anakan. Uray 100,000 laan. Ha? Ay na, nairanamot nga ado ti paggastusak ita, anti. Ngam no papanawan da kayon, adda bakan ti asilad dito'y balay. Dito'y kayon nga agnaad, anti. Ay na, sana na. Mabae na kita asawam, Ella. Nasingpot ni Benji. Man nakaawat dayjay. Uray pay, basta mabae na. Mangkita ak tulatan iti pagabangan mi. Kat ulitat tagkin daw iti pamakawan ka anakan. Pagawanan na kuma. Piron, awan ka di ipay. Awan pa'y nga rod na naising. Plano mi nga rod ti agpakita ko iti doktor. Tapno maamuan mi no asino ti adda diferensya na kada kami nga agasawa. Apay, di ka mabutag, Piron. Ha? Anit kaya ti asawan? Kasanaon, no si ka ti maduktalan nga da diferensyada. Ha? Di ka mabutag, nga amangan no panawan, when no sinaan na ka ni Kardeng nga asawa. Anya nga rod ti aramidan mi ngay nana. Mangampun kayo iti agbalin nga anak yaw, tapno agsikog kamutan.
Anya? Aywan, daon tinaobserbara ka kasta. Kita man ni Inga, nabayag sada na adaan iti anak, nila kay na. Idi nangampun da iti ubeng, ay saus, nagsikog butain. Kit amaw, nagsasarunupay dagiti anak da. Pito, dagiti anak da. Maikawalaw, tayo inauna nga inampunda. Aywan anya. Kauwan, saan laan ni Inga, ti napaliiw ko akas tabiron. Di pa'y kasinsen nila kay ikaw. Iso ati makunak, nasaysaya at siguro no mangampun kayaw, iti ibilang yaw nga anak yaw. Sige. Bayan nyo, takasaritak tuman di asawak, nana. Amwak man, anya ti kayat na mapasamak. Asino nga ti ampunan ta ngay? Narigat mo ti agsapol iti ubing ampunan ta bakit? Kunamot ni nana ising at tumulong agsapul iti ampunan tanakay. Uwi na, tanay, ato ti trabaho. Diyak lamasakong ti mapanagsapol-sapol iti ubing nga ampunan ta. Amumot nga awan ti inanak. Tano kastoy ako ding tilugan kat agre-preparak bakit? Mayat ka amang ampun ta iti ibilang tanga anak talakay. Wan. Awan problema kanya. Mayatak, bakit? Akin balay dito'y nana. Balay, tay kaanakan nila kay. Mabit lang, tagtuktukak wan. Siya pa'y kumaat, madanon ta ti kaanakan nila kay. Ay, Ha? Ne, da kayo magayam, anti ising. Sumrak kayo Ay agyaman kami kaanakan. Kaduak ni Veron. Ay antay anak mo nga'y balasang ka. Ay, ada ijay indahyon na anti. Ay, damag ka. Kaya't mo ka no nga ipaampun ti anak mo. Pudno kaanakan. Ay, uwan ante. Kayat ko nga ituloy ngamin ti panagadal ko. Anya nga iti ko na ni nanang mo. Naimbag man no, manugot nga ipaampun mo ti anak mo. Kinasarita ko nanti, katim manugot mo. Kasta ka day. Ay, iso nga imay kami, kaanakan, ta agsapsapul nga men ni Veron. Iti ampunin na nga ubeng. Tawan anak da kanila kay na. Sige auntie. Diyak kumakayat nga ito ti anak ko. Kapilitan auntie. Tani, nagrigat mo ti panagbiag. Kahit ko nga ituloy nga min ti panagadal ko auntie. di kag danag. Tasan mi abaybay ante anak mo. Ikarigatan mi nga itad amin ang kasapulan na. Kang runaan ti edukasyon na. Agyaman kapsa. Sige. Agsarita kami nga rod kan ni nanang mo, kaanakan. Veron! Ayan tayo gatas ni Aran ngay. Iyag mo na, tanay. Mabisinsa na talaga. Di mo tagsardungan nga, sangsangit. Wan, umayan karding. Nala, agsusukan balong. Kitaan? Nabisin nga kweso? Ay, kaasimot da ito nga ubing lakay. Pinanawan ti amana. Ay, kut. Ayan na nga ita. Tayo nakasikog nga rod kan kuha na. Pinanawan na nga rod. Ay na. Manipod nagsikog, saan ka nun ang nagpakpakita ti ama ti ubing? Kasi ang rod no kasta. Ni, aldawan, di ka mapanagbiyahe aya? Ay, madamdama pa si tata. Iliwak pa ito yung anak ta. Makapaayat. Bakit? Agas ti bambanog. Nakabangbang luto yung anak niya. Kumay ka man, anak ko. Nay, bakit? Abay, anyat mapaspasamakan ka. Nasaya at adakan karding. Napintas adamag. Nagkapo kami kaniaran iti health center. Masikugak. Nasurukan na may sabulan tininawag. Agpaiso bakit? Agyaman anak. Adanton anak ta. Anak ta, nagtaod ka data. Wan nga rod, kamaudyanan na. Napatganan tinabayagan at tartari kagayan ta.
Dakon bakit? Ayan ti anak ta. Aday jay crib na, agay ayam. Kastaya. Adain sangput ko nga ayam na bakit? Kain inggatangak iti kanan na. Ni aran ngay, ingatangam mat. Sana. Hindi na mudla kayat na ito eh. Iso adya anak talatan bakit? Aran, guston ti sekundaryan alpas mo. Agpatingga ka la ijayan. Tati adim ti agtuloy ti kuleyo. Ha? Nilaangan manong aran ti agtuloy nga agiskwela, tatang. Kasla marigatan akmut laeng agkuleyo. Kabalam day ta, sadot mo laeng. Marigatan ak nga ro, tatang. Ni manong aran laangan ati pagtuluyan nyo. Ibagak tulatan, no kaya't kumanang ti agiskwela. Basta si ka ti agtuloy nga agadal iti kuleyo, Mimi. Tulungan naklangan agtrabaho si kaaran. Sumurot ka kanyak nga agbiyahe, ta si ka ti agbalin na konduktor. Nalawag. Uwan, tatang. Karding, nalalaing ni aran ngam ni Mimi. Nakita mo't dagiti grado ni Mimi. Pasig apasang awa. Ngam ni aran, nangato dagiti grades na. Tamay sa kadagiti kalaingan iti pagadalan da. Di ka nagpalpalikaw, Viron. Amok ti kayat mo nga ibaga. Ani aran tinalaeng, ket ni Mime ti awan ti amuna. Idaon mo mutlauna yun ti mismo nga anak ta. Diyay ket ampuna yun ti daydayaw mo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Tangay sana kayat ni Mimi tag-eskwela. Apay no nilangan aran ti pagtuluyan ta. Sumarununton ni Mimi. Ay saan? Pilitin ta ni Mimi nga giskwela. Masapol nga agtuloy iti kulehiyo. Pasensya kan aran sapay kumata saan ngagsaksakit tinakam mo kan ni tatang mo. Saan nanang? Amok mo't amarigatan kayo. Naggidan kami nga kulehiyo kani ading ko. Bayan, tanong makaurnong tayo. Sumarunukan tumot lang agenrol. Aran, darasam, aldawad, intag biyahin. Uwan, tatang! Umayan! Sige nanang, ing kami agbiyahin. Ala, agan-anad kayo kan ni tatang mo Ayan manan ni Aran, Viron. Domingo ita, lakay. Amumot atunggal Domingo kat masapa amapan iti simbahan. Tag-practice da kadang iti kakadwa na acquire. At datalinto ng agkanta. Iso amay sadya anak ta kadag iti mararamat iti simbahan a para lead iti kankanta. Adulamin da ita. Andaya tangdan na, amapan agkanta-kanta dita. Iti overpass ati pagkantana no kayat na. Mangitaya iti dua abaso o nulata. Tapno makaurnong iti kwarta. Ay na, baybay-am ka din. Itad mo ti hilig na. May mayat na jayan angam ti mapan agbarbartat dita. Isupay ko mati mapasadami ita. Ay na, aginanakamot kan aldaw para kan ni Apo Diyos ita. Ikam kumamot iti oras ti Apo Inta makimisa. Sikan na, masadutak. Isuntumot lang nga iso tibiyag. Nga oray di Domingo ka nga agmisa. Nakagaw kayon, mangantayon tamabisina kaon. Nala, sumango kamatan, si kalatururayan min karding. Mangantayon, mabisina kon. Mabiit lang. Agkararag tayo pa nga muna. Ading, tatang, nanang. Adulamin nga mo maran. Ing kararag mo kumaitayin tawanak pa'y. Manaktak ka, sapay nagatidog ti kararag mo. Matuo ka nga gururay. Karding, anya ka kading. Ay mangantay kay din. Agkarakararag kay pailang. Inton malpas tayo amangan, sakay kararag. Manaktak kayo. Nginay, ano pa ti aramidag. Darasam kiti ti mangan, si kaaran. Tawasingan tayo lugan. Si kamot Mime, ag-review ka iti eleksyon mo. Tapno nalaing ka, di pagadalan nyo. Wen, tatang. Nanang, happy birthday! Ay ala, wan ngagpaiso. Kasangay ko gayam ita. Ay na, nalipatak paikit din. Anyan, pati kasangay yo. Malipatan nyo, nanang. Ay, uwan gayam, nanang. Ada na patag arigalo kada kayo. Ha? Dahito yo. Ni, Biblia? Uwan nang. Noon araramidin nyo, agbasa kayo.
tado ti maadalyo, iti Santa Biblia. Ada pa'y may sa ditoy, itad ko ni tatang. Sa balin to matitid ko ni ading ko. Napintas ngamin ti agbasa iti Biblia, nanang. Adun ti nasursurok maipapan ka ni Apo Diyos. Babaan iti panagbasbasak, iti nasantuan na Biblia. Nanang, kwartayo man? Ni, kat no kahit itad ko la di kalman iti kwartam. Ada bayadak iti eskwelaan. Ikanta ko na, uray 2,000 lang. Pangalaak ngay, kat intad kumutan kan ka. Oh, manuti ka sa pula, mayami may. 2,000 tatang. Ay, ito'y. Wow! Sana all. Agyaman naktatang. Sige tang, tinakbayadan ng tayo babayadak iti pagadalan. Babus! Inikamlatan. Adi mo pa'y dinamag no pangaramatan na iti kwarta. Langag mo, mat. Sana ya. Pagbayad na kano iji eskwilaan da. Wen ang kadawdawat na lay di kalman. Nagastos ti ag-eskwela iti kolehiyo. Bakit? Sana balay, tamasukatan to. Gaggagatak man ti agbiyahe. Tapno maitid ko amin, nakasapulan, di anak ta. Di ka rumurara na at ada papananta. Ha? Domingo itatatang, mapanak inyo simbaan. Aglangan ka pa lang, ta importante ti papananta. Ada arkilata, mapantayo di la unyon. Dakal ti itad da dya, kumpadre, tagalanti da dya. Kuyugo na, sikat ag helper. Tatang, kuwang amin. Ay, di mo ipilit ti kayat mo si Kaaran, ha? Abang ano makabil ka. Kardeng, anyaman daytaan. Taman anak mo, simbahan latan ti ada iti ulo na. Di pa ilang arod, agpadi unog pastor. Papanan nyo ngamin ayak at Domingo ita. Adda nga rod arkilame. Kaya awang kwarta kon. Abang ano, dumawat tumanan ti anak mo. Awan may tad kon. Ala, yung ka magpunasan ng jilugan, aran, tarong wartan. Hello, Nana. Ay, nay, dapaw, Biron! Nabuya ka ka di iti news, iti TV! Ni, saan, Nana? Apay aya? Ay, nay, napo na kong! Ay, nakardeng! Nadisgrasya tilugan da! Ay, Anya? Saan? aday di ospitalan ti asawam, ang di aran, saan dapay kanwa nasarakan? Anya? Nanang, ni Manong aran ngay, nasarakan da ka din. Saan pa'y nga ron anak ko? Matapandaan natin nagitirangkis. Iso madama pa'y lati pa ng sapsapul na kuana. Anya? Si bibiyag nga tabay ni Manong. Naayat unay ti Diyos. Amo ka di na baybayan dya kapsat mo, anak ko. Nanang, Tang, nakaringan ni Tatang Nanang. Veron, Mimi, ayan ni Aran. Awan pa, isan na pa nasarakan na kay. Pakawan hindak. Basol ko, nadadaga sa mapasama ka ni Aran. Basol ko. Di kang sagit. Tama nga no makapadakas kan katikas na. Agkararag tayo kit di. Dawatan tayo ti kasi ti Diyos. Amo ka di na baybayan ni Aran. Isong agkararag tayo. Dahito iti dawat mi. Itinaga niya po mi a Heso Kristo. Amen. Amen. Ala, rumwartan dito simbaan anak ko. Agsublitan ni Diya ospital, tayo takitaan Diya, ma'am. Wen, Nanang. Umay kayo, Nanang. Ayan nga tanwi ni Manong ko. Ala, di ka agsangit, Mimi. Tapat siya ka sana baybayan ti Diyos, ti kapsat mo. Naaya tunay ti Diyos. Amo ka di na baybayan ni Aran. Ibagpagadamat nga mangan kanuno na tayo ni Manong nang. Nangatong amin tirangki sa nakat na ganda. Basta patsyenta si bibiyag ti kapsat mo, anak ko.
Di kag panunot iti negatibo. Basta si bibiyag, ti kabsat mo. Si bibiyag. Nanang. Nanang. Ay na po, Veron. Mimay, nasaya at nakita kayo dito'y simbahan. Apay ka din na naising. Ay, hindi aran. Ay naapaw, nasarakan dan. Katay na. Ay naapaw. Apay, kumusta tanak ko? Kanayan na. Ay na. Ay, ada ije ospital Anya, Ay. kumusta tanak ko? Kumusta ti kasasaan na? Ay naapaw, ay na. Hey, sigurado amakla at kayaw iti daytoy ngay baga. Iswa pa nga asiyo Tadi kay kumamakmakla at wine. Mabalin ka di. Idiretso yun ti kayat yung ay baga nana. Di kaya nagpalpalikaw pa Ay na, ay aapaw, ay na. Di kay siguro mamatay. Hagam, hay, awan na pulos ti sugat ni Aran. Katanda itay di ospital. Bambantayan na ni Karday ng ospital. Anya, Ay, ho. ang peso ka ti dadalay bagayo nana. Wen ko naklagarudan. Malala, mapan kayo ni ospital. Darasin nyo ki Iday. Ay na, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos tawan da kasi napasamakan ka. Nanang, amok aniya po Diyos tinangilisi kanya, iti mabalin apakaisagma ka. Ay naran. Anak ko, agi amanak tawanda ka sa napasamakan ka. Untatang, tinarabay nak ti Diyos. Manungaran, kasanwa nakalasat ka iti dayjay, disgrasya. Sakbay ti disgrasya, timpwa ka kon. Tanakasabi tak idi, tasakot nga ro ti helper ni tatang. Idi nagriyaw ni tatang, anang ibagang awan ti preno ti lugan. Timpwa ka kadagos, sak ti maray nga imadayo. Gapoy ti dandanag ko, jak na puutan ti imadayo. Awan mo't nga min cellphone ko, apangawag ko kumakada kayo. Ay na, agyaman tawan da kasi napasamakan ka. Pakawanan na kanak ko. Dandani ka na isagmak, gapo kanyak. Tikit di pagiyo ti panunutan nyo, tatang. Tani, medyo grabe gayam tinapasamak kada kayo. Una na ko. Abangan no mabayag sa makapag na. Ta na fracture ti tulang dagiti sa akak. Tatang, umasidag ka man. Tarakupan ka, anak ko. Pakawanan na ka. Tatang, sorry. No saan napatas ti panangipatag ko kada kayo kani Mimi. Angam na amiris ko asan arumbang ti kasjay. Patpatgan ka. Agyaman nagtatang. Italamanan namang ngagkuday ta abalikasyo. Apatpatgan dak. Pasensya ka na dak. Tasaan ako na makatrabaho. Kasanungatan ti panagadal yaw. Di ka agda nagtatang. Ag self-supporting at. Uri siya tatang, Ha? kayat ko ti makaadal. Tanarigat gayam ti awan adal na. Nang nangruna kastan ti kasasadyo tatang. Masapula matulungan da kayo. Iso nga ikarigatak ti agadal. Nala, sapay lang kumangaron ta matunuyo dagita nga arapa apyo anak ko. Kat ikarigatak mo ti makatulong kada kayo. Para iti panagadalyo. Dua ang bulan nan adyak nakabayad iti boarding house ko. Papapanawan da kun iti dagus ko, Hil. Dua a bulan mo't ngaminan ang nabakante ak iti trabaho. Diyakon nakastrek iti trabaho. Apaman ang naglepas ti kontratak iti mola nagtrabahwak. Anya nga rod ti plano mita, Diana? Diyak mo't kaya ti agawid iti lugar mi. Narigat ti biyag iti lugar mi, Hil. Numabalin, diyak kaya tagsubli iti rigat. No kayat mo, umay kaag na iti balay mi, Diana. Ha? Saan nga ta nakababain kadagiti dadakkel mo? Saan? Nasingpot dagiti dadakkel ko, ken di kag danag. Jak gundawayan ti panagnaed mo ni balay. Ay ayaten ka, respetuan ka. Di kan tumabalin asagidan. Aging ka adi kain kasar. Ay, talaga gayam ang nagtanok kang agayat, Hil. Ay ayaten ka.
Katagyaman ako, unay. Awan ti rumba nga pagyamanam. Pagrebengak ti mangtulongkan ka. Gaputan nubya kakit nga rod. I love you, Diana. I love you too, Hil. Nanang, tatang, iso ni Diana. Nobyak. Agmano ak tata, nana. Ay, kasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Kasyat na ka ti Diyos, balasang ko. Si kagayam, ti kanayon nga istoryaen ti anak may kada kami. San ka idayaw na ti kinapintas mo? Pudno gaya, manapintas ka. Agyaman nak tata. Saan laan napintas ni Diana, tatang? Nasingpot pa dayta? Na babae. Nasaya at nga rin no kasta. Nagasat ka ata. Nakatumpong ka itikas kan kwa na anak ko. Sige, mabitla ang taagluto ak iti pangrabyan tayo. Awan pa'y urnong mo aya. Hel, adamat ba si tatang? Apay nga ron, adi mo pala ikalay sa tinubyam. Kurang pa'y daya pagkasaran mi, tatang. Saan amasapol nga ingrande ti kalay sayo, anak ko? Oray, simple laeng. Tinapatag, agsimpa kayon. Ta saan katakasta? Agnobyo kayo pa ilaeng. Ngam insang patmon dito'y balay ni Diana. Di kayo madanagan, tatang. Taagsina ti pagturugan mi. Amumeten, dagiti kakaruba tayo. Nagatel, dagiti dilada. Ken natadem, dagiti matada. Basit la makita da. Ikandan iti sa balay a kay papanan. Tatang, iso ano siyak la ti masurot. Nasa isaya at no ikasarmon tinobyam. Uray, simple lang nga kalaysa, anak ko. Ay, uwan tatang. Sige, kasaritak to ni Diana. Tano umanugot, oray, agpalabas kami la iti sumagmamano abulan. Sa kamin to agsimpa, tatang. Diana, apay nga gal ka, balasang ko. Adamot washing machine. Aramatam saanin nanang? Basit mo't laang tilabaak. Mabit laang daytoy. Ay na, nakababain kan. Si kantaglablaba ka dagiti kawus may. Siyak tirong ba nga agbain kada kayo, nanang? Ngamin, papakpakanak laang diti balayo. Awan pa ngamin mas talaga katrabaho. Ay na, asawa na kan di anak may. Saan kumakasta ti panunutam? Di ka agbabain, balasang ko. Diyak laing pagarop, talaga kaya manasingpot dagiti dadakkel mo, Hil. O anya, napanagnagamon, Diana? Nasingpot ka ngamin. Nag-asa ta. Takasken ka tinagbalin na nobyak. Ken agbalin to nga sawak. Uray siyak. Makuna ka siya kung ti kagasatan anobya di tirabaw ti daga. Nakasingsingpat tinatumpungak anobyo. Sapay kumata di kan pagbaliw. Promise, Diana. Saan to Apolos? Kat ikarik, si kantulaeng ti babae nga ayatek. Diana. Insan, Oh, insan bentong. Si Kamat Gayam. Umay ka. adun sa titarimanong nga lugan ita. Uwan nga rod insan. Ngam, italaang manan. Naggigiddan mo't lang nga rod. No daduma, basit. No daduma, adumet. Talaga kasta, insan. Ay, ang gaya minsan. Kasara ko ni Timabe. Oh, daytoy. Ha? Invitation card, mat. Hoy, insan. Nagkasara ka. Si kanto timay sa nga abaya. No kasta. Ikasarmon dyan nobya, mataga kabangibang nga ili? Ni Mary Jane? Saan nga ni Mary Jane, insan? Ni Marina ti kasar ko, insan. Kastaya. Nagsukat ka man gaya man iti nobya, insan. Maudin ni Marina, insan. Isoon ti final. Sika talaga. Alakit, kablawan ka insan. Nagyaman na, insan.
Mapanang titawan. Isu mga sawa kay din insan. Si Kangay, kaanumot nga ti kasar. Sumaruno kami ton kada kayo, insan. Ha? Nagpaisaw, insan? Ay, una, kasinsin. Mayat nga rod na, insan. Tag-contest naman ang madan iti anak. Rumbang nga dito'y balay mi ti pagkasaran nyo iti anak ko. Ta, binabayan kami. Uwan nanang. Talaga kasta ti plano mi. Anyat partyan nyo. 5 ababaw, yabalayan. Laeng! Ha? Kurang ka di pa'y dayta, abalayan? Kurang! Nagado ti kabagyan mi dito'y lugar mi. Dandani kabagyan mi amin na bumarangay dito'y. Isuan na yunan nyo. Nanang, umdasan jay 5 ababoy. Dadakkel mat dagi jay. Ay, agtalna ka, anak ko. Agdengag kalaan. Da kami tagsasarita. Sige. Agnayon kami iti 2 ababoy, nanang. Baboy manen. Ay sus, maumati tao no pasi ka baboy. 5 baboy, 3 baka ken 3 anwang ti maparti. Ha? No, awan may provide you. Ora, awan ti mapasama ka kasar. Anya? Kaano ka manan nga agawid ngay, manang? Ay, jakam mo. Ala, ingkay jayan mimi. Panawan da kami dito yan. Bye-bye am ka dilata, Diana. Mailiw nga rod ken ka. Kasta ni manang ko, Manong Hill. Nauyong kanyak. Kanayon nak nga ungtan. Ngam, lab ko lata, tamanang ko kat nga rod. Ay, ala, ingka katijayan mimi. Panawan da kami dito yan. Wan manang. Binaybay am la kumahan. Kaasimat. Manot tawin ni Mimin. Siyamnan Adayo tinagbagatan nyo Ako minupusal baby ngamin si kapsat ko. Isumat lagayam Saan man nga iso ti pagsaritaan ta? Pasensya ka ni ti ugali ti inak ha? Awan dan jay, Diana. Maawatak ni nanang mo. Iso adi ka madanagan. Agyaman nak. Anang harap ti planom ita? Agornungak pa'y. Iso na laeng ta. Maitantan pa'y laeng ti panagkasarta. Awan problema kanya. Okay lang dyan ka? Nga ore agden natan ka sa gasawa? Wan awan problema iti dayta. Kahit kasanungay, ingrandi matakasarti kayat ti ina ni Diana. Huwan nga rod nanang. Yamsa na bali. Tanagsaritaan min kini Diana ti may papaniti dayta abanad. Ha? Agden na kamin kasagasawa. Nga oresan kami pa nagkalaysa. Ay, may mayat kumamot laeng no agkasar kayo pa'y nga umuna. Agornungak pa'y. Nanang. Hil, no maitanot mo ti sweldom kanya kas mekaniko, siyak ti mangidulin. Wana. Talaga mo't asikat ti mangigamit ti sweldo. Mabita makaurnong no siyak ti mangidulin ti kwartata. Naimpo na kamin. Saan ang agastadora akasi ti daddo mga asawa dita. Nag-asatag. Takasken ka ti nagbalin akatakunay na iko'y ti biyag. Anusan ti agornong? Tapno makapagkasartan, Diana. Kurang daytoy. Nayuna, manak ko. Awanan nanang. Dayta lang tigam ko a kwarta. Kat, kasano nga ruden. Agporsyento ni tidakkel ja utang ta. Basta ito yulat ta daytan isupay ang maikisay. Ibagam ka ni Hil, taaglon. Tapno mabayadan ng ti utang ta. Sige, padasat ko ang kasarita nanang. Apay nga ka manan? Umayak ang dawat iti allowance ti anak mo Maliplipatam san ti obligasyon mo kini Mimi. Kahit itad kulay din na panalawas Kurang. Ada kasapulan ni Mimi anas ka nagatangak. Anya? Alan, mangtad kan. Uray 5,000 lang. Tano di ka mangtad, idarong kan. Kurt, nakaurnong kan, Hil. Ada ka din omda sa bos-bosem apang ikasarkin ni Diana. Madama pa iti panagurnong ko, tatang.
ni Diana ti mangigam iti sweldo. Ala, aganos kayo. Tanagarbumet akasarti kayat ti ina ni Diana mapasamak. Wad tatang, sa nabali, tamakaawat ni Diana. Ay, jaklaim pagarop. Ambisyosa met gayam ti agbalin agatugagam, anak ko. Ana, baybayan yung tatang. Jak kayat agurain nyo ti ina tinubyak. Saan ko met kiti akagura, anak ko? Ibagbagak laeng. Hil, mabalin mo ka di ti agloan? Ha? Apay ka di, Diana. Apay no agloan ka laangan. Para itian niya. Para iti pagkasaranta. Ha? Madanaganak ngamin. Ang mga nagsikugak adita pa'y nagkasar. Sige, no kasta ti kayat mo. Aglunak nga rod. Tapno makapagkalay satan. Diana. Hil, Oh, Diana. Apay nga may kaditi talyer. agawid aki Jilo Carmi. Nayunam ko mati kwartak. Ha? Mangirwar ka pa lang iti ornong ta, Ken, adamot kin katilon ko, Kisayang pa ilaeng. Ako, diyak kaya takisayan day chay. No, ada extra manim dita, isupay laang. Ha? Oh, da itilat na bati akwartak. Sang ribo langan. Adto yun, Agyaman na, Hil. Excuse me. Ni, adaw may agpa-repair. Ha? Ay, sige, mapana ko ni Hil. Diana! Mapit lang! Diana! Ha? Amom ni Diana? Sir? Wen, sigod nga sawak day jay. Ngam apa yang nagkapo dito day jay babae? Ha? Sigod nga asawa? Kunayo? Sir? Wen, ngam, nagsina kami. Adda ko may patarimaan ko itilogan ka. Kasanuan na kunayo asigod niya asawa yun ni Diana. Sir. Nasaya tagdagan, Diana. Ha? Apay akas lang makapungpungtot ka, Hil. Sumar ka. Tagsarita tayo tinalabat. Hil, Apay anagilimod ka kanyak, Diana. Apay adi mo impagbaga akasado ka kayaman. Kuti bagbagam akabsat mo nga ubing. Anak mo kayam. Naamu akong tikinapudno, Diana. Luklukun naklagkayam. Hil, Di ka naging didiam mo. Taad na ebidensyak. Kita ang dagiti alatawan. Inalag iti sigod niya asawam dagiti alatawan. Ladawan niyo at talo iti anak niyo. kunak tupay kat nga gistorya ti awanan bain na lalaki. Ang amala, aklo nagtikinapod no. Narigat mo't naglibakak, Hil. Kat pakawanan nak no nagulbudak kan ka. Kukwartaan naglagayang Diana. Ni, sana pud no dayta. Nukas tangarod. Ayan ti kwartang ornong ta. Agraman ti inlon ko a kwarta. Ayan na! Ay ko. Sorry, Hil. Nagastos kun. Imbay bayad ko iti sigod nga utang mi kaninanang. Husto nga rutin pagatisigod niya asawa ma. Iso asininahan na ka. Gapo iti kinagastaduram. Pagkawanan na kumahil. Pagbababawyak tinaramid ko. Pumanaw ka, Diana! Pugsatin tang ti relasyon ta. Ngam bayadam ti tinakaw mo a kwarta!